Allah nasim di Abu Lahab, musuh orang Islam, mati dalam perang Badar, di sinan teti bangkit. Allah kafir yang ladung jiplung, takbir pun berkumandang, bendera umat Islam maju dalam perang sabi. Allah Nabi nayo pengen perang, tanda perang si kafir. Batu jumlah Ramadan, 2 tahun hijrah Nabi, perang Badar masanya nayo perang Yahudi. Kafir kaji menghimpun, kaji gelung di kepung Nabi. Allah